Koliko puta ste ručno brojali redove u Excelu ili koristili kalkulator da saberete vrednosti po određenom uslovu? Ako je odgovor više od jednom, gubite dragoceno vreme. Zdravo svima i dobrodošli u novi video na kanalu Školarac. Danas ćemo jednom za svagda preći sve varijante sum i count funkcija. Naučit ćete ne samo kako da sabirate i brojite, već kako da to radite pametno, na osnovu jednog ili više uslova. Pretplatite se na kanal ako već niste i hajde da počnemo. Ovo je tabela na kojoj ćemo danas raditi. Ona govori o prodaji po regionima. Današnje funkcije koje ćemo raditi jesu sum za sabiranje i count za brojanje. Funkciju sum smo već radili i to imate u posljednjem tutorijalu iz playliste o Excelu, a danas ću je samo ponoviti, pa posle prelazimo na count funkciju i na neke druge varijante ove funkcije. Znači, ovdje pišem funkciju sum i ovdje ću izračunati zbir, odnosno sumu svih ovih vrednosti koje su gore postavljene. Funkciju sum ste koristili odavde na kartici home i ovdje to je ova funkcija i tu sam vam pokazala i ove najčešće korišćene funkcije. Međutim, danas ćemo raditi još neke dodatne funkcije i do njih možete doći ovdje klikom na More Function ili ovaj isti dijalog možete dobiti i ovdje klikom na ovaj FX. I ovo su najčešće korišćene funkcije. Možete izabrati all, znači da vidite sve funkcije, ili možete birati financijske, datum i vreme, matematičke ili koje vam već trebaju. Ja ću pronaći ovdje među najčešće korišćenim funkcijama ovu funkciju sum, jer vam prvo ponavljam to što smo nekada radili. Ovdje dobijam objašnjenje da ova funkcija sabira brojeve u rangu ćelija, znači ono što budemo selektovali. Klikom na OK dobijam ovakav dijalog i sada je potrebno da ili navedem posebno brojeve, odnosno ćelije gdje se nalaze brojevi koje ću sabrati, ili da obeležim opseg iz koga ću sabrati vrednosti. Najlakše mi je da selektujem prvu ćeliju i da povučem do kraja i to su ove ćelije od D2 do ćelije D16. OK i dobijam ovu vrednost. Ukoliko promenite neku vrednost od ovih ovdje koje postoje, recimo mogu ovdje da promenim da bude 523, promenit će se i zbir dole. Evo vratit ću nazad ukoliko niste obratili pažnju. Znači ovdje je bilo 58.400 i ovo je bio ukupan zbir. Sada kada promenim tu vrednost na 58.523, promenila se i ova vrednost ovdje. Također ovdje postoje neka prazna polja i ukoliko u njih upišem neke brojeve, također će se promeniti vrednost. Zato što sam obeležila da je ovaj broj rezultat zbira svih brojeva u ovom definisanom opsegu. Međutim, obrisat ću ovaj broj jer su mi potrebna ova prazna polja, zato što hoću poslije da vam pokažem nešto sa njima. Kasnije ću se vratiti na varijante sum funkcije, a sada ću vam objasniti funkciju count. Funkcija count broji i sada ću ovdje pronaći funkciju koja mi treba. Ukoliko je jedna od posljednje korišćenih, ona je ovdje i naći ću je tu. Ako ne, možete je tražiti među svim funkcijama ili jednostavno ovdje možete napisati njen naziv i klikom na dugme Go pronaći ćete. Sada kada izaberem funkciju count, ovdje imam objašnjenje šta ona radi i objašnjenje je da broji broj ćelija u zadatom rangu koje sadrži samo brojeve. Znači, funkcija count broji na koliko mesta ovdje u određenom rangu koji budem definisala su napisani brojevi. I kad klikom na OK, dobijam ovaj dijalog gdje treba da definišem opseg gdje želim da prebrojim koliko ima brojeva. To je ovaj isti opseg koji sam malo prekoristila za sabiranje, pa ću da selektujem sve i već vidim da ih ima 12, klikom na OK dobijam taj rezultat. Što znači da ovdje u ovom opsegu koji ima 15 redova, ima 12 redova sa brojevima. To jasno vidim jer su 3 reda prazna. Ukoliko nešto promenim, znači ako ovdje također upišem neki broj, povećat će se, evo vidite, promenila se i suma i promenio se broj brojeva, obrisat ću, a ako upišem neki tekst,
broj brojeva će ostati isti, također će ostati isti zbir svih ovih brojeva odosko. Sada ću vam pokazati još neke varijante, recimo count funkcije, pa ću recimo prvo uraditi funkciju count blank koja broji prazna mesta i sada ću ovdje naći funkciju, evo je, i kaže da vraća broj praznih ćelija u definisanom opsegu ćelija. Znači, klikom na OK, potrebno je da opet definišem taj opseg ćelija. Ja ću opet da definišem isti opseg od D2 do D16 i već vidim da imam dve prazne ćelije, to su ova dva prazna mesta. Ukoliko recimo obrišem ovaj tekst koji sam malo pre napisala, dobit ću 3 prazne ćelije, ali vratit ću ovdje da mogu da vam pokažem posle još nešto. Znači, vratila sam neki tekst i imam dve prazne ćelije. Sljedeća komanda koju vam pokazujem jeste count all ili count a i ona broji broj ćelija u zadatom rangu koje nisu prazne. Sada ću opet da zadam isti rang od D2 do D16 i dobijam broj 13, znači u tom opsegu od 15 ćelija imam 13 ćelija koje nisu prazne. Ako pogledam sve ove tri funkcije, prva funkcija count broji koliko ima ćelija koje imaju upisan broj i to je 12 ćelija. Zatim ovdje imam koliko ima praznih ćelija, to su ove dve, i koliko ima ćelija koje imaju upisano bilo šta, da li broj ili neki tekst, nebitno, bitno je da nisu prazne i takvih ima 13, znači 12 sa brojevima i ova jedna sa tekstom. Sada dolazimo do funkcija sa uslovom, jer šta ako ne želimo da saberemo ili da prebrojimo sve, već samo želimo prodaje sa severa ili samo prodaje koje su veće od 100.000 dinara i koje su već plaćene ili samo one koje su na čekanju. Zato postoje if i if-s varijante ovih funkcija count i sum. Prvo ćemo uraditi funkciju count if koja broji, ali pod određenim uslovom, i pronaći ću je ovdje među ovim funkcijama, to je ova funkcija i njeno objašnjenje je da broji broj ćelija unutar određenog ranga koji ispunjavaju zadati uslov. Prvo je potrebno da obeležim rang, a onda da kažem koji kriterijum želim da bude ispunjen. Recimo, hoću da vidim koliko ima prodaje sa istoka. Šta je potrebno uraditi? Potrebno je prvo da obeležim rang, odnosno opseg, i pošto želim da mi kriterijum bude istok, onda ne mogu da selektujem ovaj opseg sa brojevima, nego je potrebno da selektujem onaj opseg gde može da se pojavi kriterijum istok. I to je ovaj opseg od B2 do B16. Zatim je potrebno da upišem kriterijum i sada je potrebno da taj kriterijum kada napišem da bude potpuno isto napisan kao i ovdje. Ja ću ga za početak napisati tako, a kasnije ću vam pokazati kako možete to da koristite i drugačije. I evo vidim ima 4 prodaje sa istoka. Pošto je tabela mala, mogu da proverim i ručno. Evo jednom istok, 2, 3 i 4 puta. Kasnije ću vam pokazati kako možete da menjate, da brojite koliko je na severu, jugu, a da ne morate stalno da pišete, i iskoristit ćemo ono apsolutno i relativno adresiranje koje sam vam pokazala u posljednjem tutorijalu o Excelu. Ali to ćemo uraditi kasnije. A sada ćemo sabrati neke vrednosti pod određenim uslovom, pa ću recimo u ovu ćeliju ovdje sabrati prodaje također sa istoka. Potrebno je da pronađem funkciju koja mi treba, to je funkcija sum if, i njeno objašnjenje jeste da sabira ćelije koje su u zadatom opsegu i ispunjavaju određeni kriterijum. Ovdje imam dva opsega i kriterijum. Kriterijum je onaj uslov koji dajemo. Opseg je opseg gdje taj kriterijum može da se pojavi, gdje proveravam da li je ispunjen kriterijum, a ovo je opseg za sabiranje i tu moraju biti brojevi da bi ova funkcija radila. Prvo kriterijum je istok,
I sada je potrebno da nađem rang, odnosno opseg gde može da piše istog i to je ovaj opseg koji sam već malo preobeležila, znači od B2 do B16 i sada je potrebno da obeležim opseg za sabiranje, to je onaj opseg od D2 do D16. Klikom na OK dobijam vrednost. Sada vidim da ova ćelija nije formatirana kao i sve ove ostale, pa ću je formatirati i to ste naučili mnogo ranije. Znači idem na Format Cells i biram ovo da bude valuta i kao što vidim gore imam samo napisanu valutu, to je RSD, ali nemam broj decimala, odnosno nemam decimale, pa će to da ostane tako i evo dobila sam isti ispis kao i gore. Sada ću vam pokazati kako možete da prebrojite i saberete prodaje po regionima, istok, zapad, sever, jug, tako što ćete napisati jednu formulu za brojanje i jednu za sabiranje, a onda ćete ih kopirati u ostale ćelije ispod, odnosno na taj način ćete iskoristiti ono što ste naučili ranije, a to je apsolutno i relativno adresiranje. Ovdje ste mogli da napišete istok, zapad, sever, jug, ja sam jednostavno iskopirala ove 4 ćelije ovdje. Prvo radimo brojač, odnosno prvo ćemo prebrojati koliko je bilo prodaja na severu. Komanda, odnosno funkcija za brojanje je funkcija COUNTIF, pa ću ovdje pronaći funkciju COUNTIF, ok, i potrebno je da napišem koji je kriterijum i koji je opseg. Opseg je ovaj od B2 do B16, znači onaj koji smo koristili i ranije, a kriterijum je u ovom trenutku sever. Mogu da napišem sever slovima, kao što sam malo pre. Jednostavnije je da kliknem na ćeliju ovu gde već piše sever, da bih to mogla da iskoristim kasnije za kopiranje formule. Na ovaj način dobila sam rezultat 4, klikom na OK, dobijam da postoje 4 prodaje na severu. Opet mogu da proverim, pošto je tabela mala, sever 1, 2, 3, 4, znači tačno je. I sada ću probati da vidim da li ovu komandu mogu da iskopiram, tako što kada se pojavi ovaj plusić ovdje u ćošku, povučem na dole i vidim da li imam vrednosti. Sad, ovdje imam neke vrednosti, znači 4 sever, 4 jug, 4 istok i 3 zapad. Mogu da proverim da vidim da li je to. Mogu kad ih seberem 3 puta 4, 12 i 3, 15, imam 15 redova, ovo liči da je dobro. Međutim, hajde da vidimo da li je komanda dobra, da li se može kopirati. Klikom na ovu prvu ćeliju, tamo gde sam napisala formulu, proverit ću formulu, evo je to je opseg od B2 do B16 i tražim kriterijum sever. To je u redu. Ako kliknem na ovu sljedeću četvorku koja mi kaže da imam 4 prodaje na jugu, dobijam ovu formulu ovdje, klikom tu, proveravam podatke. Pogledajte ovaj opseg sada. Opseg je od B3 do B17, a kriterijum jeste jug. Šta je ovdje u redu, a šta nije? Kriterijum je dobar, ali opseg nije dobar. Opseg treba da bude isti kao malo pre, od B2 do B16 i o tome smo već pričali u prethodnoj lekciji. Šta je potrebno da uradite? Potrebno je da ovaj opseg fiksirate. Ja ću sada da vam pokažem da nije u redu ni za ove ostale ćelije. Evo pogledajte, ovdje je opseg od B4 do B18, kriterijum je ok i također nije dobro ni za ovo. Ne morate svaki broj da proveravate, rekla sam vam prošli put, dovoljno je da proverite 2 i da vidite da to nešto nije u redu. Kao i sami što vidite, ovaj opseg se pomera za jedno mesto na dole, što znači opseg nije dobar. Potrebno je da ga fiksiramo. Ovo drugo je u redu. Šta ću uraditi? Jednostavno ću obrisati sve ove 4 formule, odnosno sva 4 rezultata i napisati novu formulu u prvu ćeliju. Funkcija je COUNTIF i opseg je opet od B2 do B16. Međutim, da se ovaj opseg ne bi pomerao, potrebno je da ga fiksiram, odnosno potrebno je da uvedem apsolutno adresiranje
i to postižem klikom na taster F4 na tastaturi, a ako koristite laptop, onda je potrebno da pritisnete taster FN, znači funkcijski taster i taster F4. I dobit ćete ove znakove za dolar koji vam govore da je ovaj opseg fiksiran. To ste već naučili, a ako vam nešto nije jasno, vratite se na prethodnu lekciju, a ja ću u opisu ovog videa staviti link do te prethodne lekcije. Kriterijum, kliknem ovde na sever i to je malo pre bilo u redu, taj kriterijum se dobro pomerao i to je takozvano relativno adresiranje zato što kriterijum nije uvek u istoj ćeliji, nego je uvek pomeren za jedno mesto niže, odnosno uvek je relativno za jedno mesto u levo u odnosu na rezultat koji nam treba. Klikom na OK ja dobijam isti rezultat, ovde je isto broj 4 i to sam malo pre proverila, to je tačno. Sada ću da iskopiram ovu formulu i da dobijem potpuno iste vrednosti, jug, istok i zapad, ali ću sada proveriti formule da li su u redu, pa ću da kliknem ovde na ovu četvorku za jug i da proverim ovo. Opseg je sada u redu, od B2 do B16, piše jug, znači ok, i proverit ću recimo ovu trojku za zapad, znači ne morate baš sve da proveravate, opet je opseg u redu od B2 do B16 i piše zapad, znači dobar je i kriterijum. Ovde vidite da može nekad rezultat da vas zavara i da ako proverite ručno da vidite da li ima 4 prodaje na jugu, 4 na istoku i 3 na zapadu, možete da mislite da vam je formula u redu i da je rezultat tačan. Međutim, obratite pažnju, ovde je u redu zato što su pomeranjem ovog opsega obuhvaćene su ćelije koje su bile ili prazne ili je pisalo ovo možda sabiranje i brojanje, ali to ne utiče na ono što nama treba. Takođe, kada se spuštaju ove ćelije niže, gore nam ostaje neki tekst koji ne odgovara našem kriterijumu, pa se u ovom slučaju pogodilo da je rezultat bio dobar, ali nam formula nije bila dobra. Obratite pažnju na to. Sada ćemo slično tome izračunati i zbir po ovom kriterijumu, znači računamo zbir za sever, funkcija za uslovni zbir nam je sam if, idemo na OK i potrebno je da vidimo koji je kriterijum, koji je rang gde taj kriterijum možemo da pronađemo i koji je opseg za sabiranje. Nama je kriterijum u ovom trenutku sever, opseg gde možemo da vidimo kriterijum sever je ovaj za regione od B2 do B16. Da bismo mogli da kopiramo ovu formulu dole, malo pre ste videli da morate ovaj opseg da fiksirate, odnosno da ga postavite sa apsolutnim adresiranjem, tako da ću ja kliknuti na F4 i dobiti ove znakove za dolar, a zatim ću upisati opseg za sabiranje i to je ovaj opseg gde imam ove vrednosti, znači selektovat ću od D2 do D16 i opet logično, kao i ono malo pre što je bilo, moram i ovaj opseg da fiksiram, jer ukoliko to ne uradim, pomerat će se za jedno mesto na dole i neću dobiti tačne rezultate. Vi možete da proverite ako vam je sigurnije. Kliknut ću na OK i dobiti ovaj iznos, a sada ću ovo da iskopiram na dole i da dobijem i ovde neke vrednosti. Proverit ću da li je ovo tačno, znači klikom ovde vidim da je opseg u redu, opseg za sabiranje je u redu, kriterijum je u redu i proverit ću recimo sad ovde za istok, isto opseg je u redu, opseg za sabiranje je u redu, kriterijum je u redu, znači ovo su dobre formule. Šta ako nam je potrebno da nešto saberemo ili prebrojimo, ali da budu ispunjena bar dva uslova, odnosno više od jednog uslova? Tu dolaze funkcije sa s na kraju, to su funkcije count if s i funkcija sum if s. Ove funkcije mogu da prime veliki broj argumenata i mi ćemo ovde probati sa 2. Prvo ćemo prebrojati sa nekim uslovom i recimo hoćemo da vidimo koliko prodaja na istoku je na čekanju. Pa ćemo recimo ići na funkciju, znači brojimo koliko ih ima, count if s i objašnjenje je da broji
broj ćelija u određenom opsegu koje zadovoljavaju set kriterijuma koji su dati. Set znači može ih biti više. Prvo je dato da upišemo samo jedan kriterijum, ali kasnije će se pojaviti kad to popunimo još kriterijuma ukoliko nam treba. Rekli smo da hoćemo da proverimo koliko je na istoku prodaja na čekanju, pa će nam prvi rang biti ovaj od B2 do B16 i prvi kriterijum će biti istok. Pojavio se već i sledeći kriterijum, hoćemo da drugi kriterijum bude ovo na čekanju, da ću napisati ovde na čekanju. Najbolje je da iskopirate, jer evo kao što vidite napisala sam veliko a treba da bude malo. Najlakše je da iskopirate taj tekst, ali evo uradit ću ovako i kriterijum, opseg gde taj kriterijum može da se pojavi, to je ovde u ovoj C koloni od C2 do C16. Samo ta dva kriterijuma, vidite već se pojavljuje i treći kriterijum ako nam treba, dovoljno su nam ova dva, kliknut ću OK i evo dobila sam rezultat da imam dve prodaje na istoku koje su na čekanju. Ukupno prodaje na istoku su 4, ali ja imam dve koje su na čekanju i sad ćemo da vidimo koje su to. Znači prvi istok ovde nema status, drugi istok plaćeno, treći istok na čekanju i četvrti na čekanju. Znači ova dva su na čekanju. Sada mogu da vidim koji je iznos koji se čeka sa tih prodaja, pa ću uzeti kriterijum sum if s. Potrebno je prvo da upišem opseg za sabiranje. Sabirat ću ovaj opseg ovde od D2 do D16, a kriterijum će mi biti isto na čekanju, na istoku, pa će recimo prvi opseg za kriterijum biti ovo od B2 do B16, bit će kriterijum istok, drugi opseg za kriterijum će biti ovaj status od C2 do C16 i kriterijum sam će pisati na čekanju. Pa ćemo sada da vidimo koliko je to. Evo, dobili smo 175.300 i opet ću formatirati ovaj broj kao i malo pre, kao valutu bez decimale, ali piše valuta dinar. Iako ove funkcije sa s na kraju, count if s i sum if s, mogu da prime veliki broj argumenata, možete ih koristiti i kad imate samo jedan uslov, jer su lakše kasnije za promenu. Ukoliko kasnije želite da dodate još neki uslov, lakše je da ovde dodate, jer videli ste malo pre da se dodaju ovaj kriterijum i kad napišete kriterijume pojavljuje se sledeći, tako da je ovde lakše da dodate i sledeći kriterijum i da pišete, evo kao što vidite koliko vam kriterijuma treba, nego da koristite samo one funkcije bez s na kraju, jer ste tu ograničeni samo na jedan uslov. Toliko za danas. Naučili ste funkcije sum i count i njihove najčešće korišćene varijante. Provežbajte još neki zadatak sa ovim i napišite mi u komentaru ako ste imali problem sa nekom od ovih funkcija. Takođe možete napisati u komentaru i koje sledeće funkcije želite da obradim. Hvala što ste gledali. Ako vam se dopao video, lajkujte, podelite ga i pretplatite se na Školarac za još korisnih tutoriala. Vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!